Saya bukan sama tu. Penting kalau mama. Guys, Apa boleh malaikat di sana bermukim
dyan, coming course, running course, kaya issue course. Yung ginawa na to, mga bata, Okay. Dinle. Ben seni uyumlanmıyor. Hakkını almışlar. Long gasolina, we back with the KOSRAEAN organization. Inilakin kahit po na sa Europe kasi looking kanya ako po na ng research mind ni Patrick Bell na way na way hindi nagkasunod mo ay hindi katapos yung conventional yung dash debang musibaba at isuwi na may niliting teori ay may nino kasi klase musibaba at production kinisiyos ng mga project
Lomit de la Giogalos. Ben saying I showing the Giagadale, Mitiki Prophet Lokamaki spelling Dr. in God Mazimit, Kimola, Kimolash Nakawa, Kilong Zilad, King Kenneth Mindset and Nanasis Nakawan Tako, Arabu Lashisi. And relevant point not was in Pastor, Investor, Diginesis, church members kayo, Dawi Bosch, Dawi Shoot, with Paul Lalos, First Mo, and when nagawa sa mga sino mag-ibel sa inyo. Layla, ay may ko sinabi din special yan layla, pwede na fall na nakadin. Tuwing kak sa God, ki mawala na katapilin, and ragin dash, but nagayo. Okay, we be fakulon sila, hasta el will ki alumit sham ginyong ki gospel, the good news. If hindi sham dal basta ki secondary school sa mga bata nito ki masin may clash ko siya. We were on the brink of not existing. Katlong na may clash ng mas Kavalan wang na may kushal. Tashok to. Ilong galan God, anagigat lukshu. A small dot on the map. Fagyato. May sikya. Fala na kadinagalin. Makatapalaro na si may flashing pencil. Kalo na si may natalash sa mga kiyebe. Gospel day kat may kushaya na le agilin kat liye ka may flash soap na ni misihingi we're on another small rock tashok to kat di na dui inaragalan sa flash na sin God kulo kay secondary school toyak sin diginidri amo may nakawala ace gas nga le to kanon may reflash na misihingi Meeting nga siya ang ra na tayo totoo ke. For sa aling singer, meeting marit la siya ngayon riti fagoy niyo. Jesus Christ siya itkik helwa na siya kaya bisengi na to mabata. For singer tagal na siya meeting marit la siya bisengi. Katlong kastan gading fall na nakadin sa malal kung ilash kayo 100 years ago 200 years ago today 100 years from now ako may wayag na misi kastan Christ yan naduk mabata may nga home malal kung imisi kaya may great law siya Katlong with my ludiki sila. By kanin siya na tuwing garmin may tlal na kayo. In the Old Testament, katlong, katlipshe, kanin noye, may dinpel siya, oro, insang ola makuluk-lalos. Pakatlong, kikosyo, bulls, donkeys, the high priest used at that time. Inuniye sang siya and sang ela. Belsen yesi. Inela makuluk-lalos. The parallel story in the scripture. Take na si Jesus Christ. Ildagat pa'y masikyak meda. Naunmoy singay shukya na oye meda. Sa ganito latipay. Bisingi makulukla siya, when makanol na. Challenge Jesus Christ mo kayo. Tamay unmay singay kadkabet di bisingi kimolin malal from ilash. And throughout this book, throughout the New Testament, ludikot, lahat naman ludikot, kadito na ko.
La Fagabello, in bel kayo clash, in bel nakan lalash, if in the bel mo lash. Marit lash of that mo, in bel na kayo wa, kayo kaksagay, kayo din Jesus Christ. Bang si kadri di niya kifos singal toluan kagoy niya kadin so wala Jesus kayok pitse si mga kaya marit lash misi niya may nagi kadri dia masikya na si Jesus ngayon outside of the walls of Jerusalem. And wagi il kayo kun ma in a falling rit na si. Mapang singa tama na si kum si kadin so muelan kayo kun ma sikya na si. Kishibin kayo clash kadito lang mesafla niya. Kadin sang kang siyang clash ako may rough kang si bakit reading kadin ketuin na ramawo marita fact mo kadin tiya mol kan lang. Why do we have to be reminded over and over and over again kadin tiya mol kan lang min forsøgs forsøgsin det ramawo forsøgsin sjukje shamasin sulelan det ramawo forsøgs innan ga sysfena mai hos sysfena misi ikatlie absolut lash ke mawolan alan ga de lara sin moi lash yok shibin duya kaksagin God ke pusher ke gaslight. But it's also more important how we treat each other. Kadik ka in kaksagin God nakadik ka siya siya sinsi siya in kaksagin God bakit iblu kadri ke fos thanks la siya kadin arama mo kadin kya siya sinsi kani ma boss kad kanis ke may lut dan ta kya siya kad ais pa ke fos ngani kya siya yo na sin pasta la siya ga finne may call kung balagan mo kung may call si bisi fagyani kadil siya ma may call si finne wushishi wisia mura itawi fosh itawi shishi forgani ngamoy kol si misi marita fak mo siya baga de follow ka de siya me kumara de orit malo na fa mo kadin broy de sin broy kin moy kuyesh may call lash na enough if fall tako ke merit lash we see masikya ki madash me in the New Testament ganito na ngon pamuk limang in the Old Testament flesh Lam Jesus Christ ang tagakakyan na sismisi katnan ko in bed, so first century, may palaan fungi. Ube maselos. Dahil family kay Christ, they're going straight to jail. Mga naube siya na selos in bed, so orang leta sila taganak kay may dini. Silbang kay kat misi. Marita fakpe kifos nga lityo siya
garni. Me calme. Tayak sit malia. Che doing garni. You lose sleep. The weight you carry is heavy. You never know until you know. Example na mo si, tulog mo kung fosh, matayang fosh. Ni nababag you. One day, you will become a father. One day, you might be blessed to become a mother. Kung may labit sila, uy, kapangay man nil pala, pangay mababal pala. Malalad from yung basta lash ko pala, basta masob namin, tiki, kung dahil basta lang bisinin. Pangay mabasta mo pala, pangay ma, toash, tiyan na research. God may ito, kabe na kiyakin eh, ni kinakad pala. Tagigat really long, pati ito lamang eh, o iyabang ay atil. Fall ka din tira ma-research si ma. Siyam, akkulukki. Tagadin siya, akkay. Magulola, maluto na ako, sabihan na nudiya, bisi, kaninoye. Kaya na, the foundation we must lay in Mo Lush, in community Lush, Alu Lush, Fagat Lush, Lomisish, Rick Malash. In Jesus Christ and when in the foundation in Mo Lush, when in future, when in Misle. When I read that ako, inakaibat na kayo. Kadin depulation, kadin tola, makat babalagye, fall na kadin kaksaki. Wala kikatakilit bisin niya. Kipusay noon, ayaw na naging mong lush, kibay na kayo. Inakyok ki long si, inakyok ki kinin like Jesus Christ, ibang nagawan mong lush. Mediki, masakbelan basta Bristol, I'm sure pinasyakulan may dudwa, I'm sure yun ko. May dudwa. Nakunas, aksaya na ito.
kilometr yon jato. Elabelan first rasto. Tipo ay nasa sila sa mga kapatid. Tipo. Lord God, tagay yung kay Spielberg or kaksak las majen, ay we pe akilen sila na special majen. Kimakat nagawa po mo, sila ni kaya nagyakaluin sermon las, Sunday school kafin ni program las o yun. Kaya uwi ko sin porong akapsegen sumanyan melut ke awsinin. Tadaf lala na ukalem na ba ng anaklog ipsi mga lang si akaye kime nanaklas na uya do ba mo sang may kise ke kapsan. Wana ke semuanya kia sitari ni ke pensione kadeta la met may chu to may distre los break magen kiselalos ke morakra kadeta la kise mailo seramen etia ko bainila magen clubs Katari lagi dalam Jesus Christ na belo, elora la kise saklas. Wamin pa kise saya kat kain sibil pero. Naba nang may lut laso yung kaya bang nasang may kise ki kapsa. Katile uniye kusunge esta shake sa ilang mapulas. Magadaram siya pa katara na kapsa. Pasin kapsa klas na singka. Pagkadalam siya. We faklal met kollas ito. Lang sila sinsiye. Enti lang siya mga nakadinarap ke action. Rorik mauwo. Pahingi may kisel luwa ma. Taka na siya misinge inaon la o yamata siya. Tilewe maganya shan morak. Singe kadara kiselas na singkat ke kaksak e ke mawulas wilang silas sinsi gulo malala ke bella singkay kasta de game global basta nawala with kolaloy agaling with kolachers na bewa Siske, Colon Dawi, Colon Ra, Church, Choir was here, Electricity, Davos, with the Martin Long Bokivel singing. Agalen, Special Bellon Lena, Chegat, Acolyte Lashon Director, Agalen, Araccia Figure, own Kilensi. Yorkshire Benajish, Gospel. Osa sumna finantisha आपको कोलम नमन का बना के स्पेशली तो है आदमी का कोलम नमन का स्पेशल कर शेख आलम नशे शिंगाई मोहम्मद किस में शिंगा लोग के हिसाब से वो एकलेदारी के आओ सोमना कभी ने आकर तो ये लुटी वो बोला चैम्पियन स्कूल डिग्री Opa, ena ke bensinge, akte ena wo bensin with kolalu, vice president Davos. Aglin be kola Davos. Lo anti Davos ke Arlovos, ke matawa ke establish Davos na ke bensinge, kalen be ke ka for mayokile ke lo malla. Kakya ke like goal ka binne sponsor cash Lovos ma.
ganyan versi maingin. Maingin kayo pa benar ka di spela sa Finland ko. Maingin ka tambay kisya ki kaksa. Daga kuwo di tiwo agteo ki kas bolya na. Kas si mata ka shuika. Yesu gon yol dolu la. Awal albasta finda di nagale kamram ke me kisya ni wo. All sacrifices of the Old Testament all your mothers or crab, tracking animals, man. And then the one folk better. A laughing yamake, no makulugin, I love for. A obsolete. When like it, Jesus Christ, the final ultimate sacrifice. Aquapola and Baba Tamal, God Baba, and the Gamise, transfer order. Oh yeah, siapa boleh nak nasihat orang kita kita kata nasihat. Every day around is unfolding. Their responsibility slash. God came across ketemu sama ke Victoria Sumla. Wabunen metropolis, metropolitan church, metropolitan city. Yok tari, elusi tari ke mapunelos. Metropolitan ni kan kaisi narapi punya responsible be. Inagaman yelos. Kami nak kayelos. Kemapunelos. Inkarin ka. Agaman ko na ke mga tagalin ke wikse. Lain mo sa siya anniversary. Ako Boston, Massachusetts lang missionaries nga. American Ministries Mission Board Finan Boston. Wait miles siya nga. The snows, Culics, churches. Tagani away, opunois, kahay, kaulas. Pafine to ako siya finan yun na impedya king kami amin at the third. Los are mga punel dahil kayo. May bisa ke Cox. Pafine captain Cox ko man crew kaya usla no ba siya. Fine to siya awan ni lapalik siya men. Good King George. Kanila kaya darwig ganin akfrash. Rayla may kisya lalos ki Cox. Ising yung ako. God pa on Rick Malabos. Noon gagi, soko siya yun no. Soko siya nasalit siya. Rela beleta ni ko siya yun to ko siya awan. Isang na siya liyeng pe missionaries. Kaya na kayo kimapunelos na. Mawo si pa. Nakakabasa kaya si mga operasyon eh. Matawa sa bayan lang kasi na. Apala special connection siya kay learn muling alam sa nila. Kaya na siya pinalala siya. Hinggan matay, panulong away, kalensa. Kaya na siya pin. Ay tayo kla, ipinen to ko siya lalab siya ipinen na kay hospital na ko siya. Pangin mga kanasya, kaksya kinggan, wain med, kimaylarela, kimaylara. Ako mo kayo na. Creation, nagi protection lang na simit lang, nagi profession lang. Mayat na kayo wak, katkak sa tingkat. Patalo na siya kisipin, ngayon baka sifan naman. Ako lang malam kay mulud-lud, walin na kabilitiya kay maungla, hoyag kay buwan si mga ars kay kibelsi. Nanganin mo ikasing God. Tikalang lang katakalin, palak tinigipesing An ka na rin na kayo ay narelakad kala de payan lang na sinagayo mga asyong magipesing Special ka na sin talik fashuya mga si Sebel Self line wibag ki halwita wala siya pensing. Balud da kakakyo kalendari si may na banangaway tablayo ki sham na shak ta akyo kinanatlaga ki onsim kaneluwo banagayo ilamala.
Bella ni dawi. Ana kele begem da ke nalu atla te ba nak nas sesh kade basi pelin nga shon ge da wi ta shak te bini ash mitsima from gesviana bella bello. Finewang si salge on sugo da ngashla se shakin zero on sugo mai shalangan ba on sil loko I nyaulia saka yang mana ga kadin shebe bro da mas mai ang ko yem sine lawana so loko I nyaulia ke on sil Big Bella Madanalu. wala sa subukan na targa luhusan sa sarili.
Hello, je vais mailer le méda, yak lasko, vais mailer. Hello, vais mailer, vais sin perin sang. Sampai sanglong nagsime menenas samye niyong
Masang Lasha, a radio and a from KT to Church Honolulu, from KT to Idawi Mato Honolulu, and from KT to Idawi Honolulu. In Wang Masang Lasha, Akilen, Ibesta Lilian, Chang Nakunaskashulat Kid, Brian. Hello, I'm sure you might Devon Jack. I might well on the meter. Might Devon Jack well on. Nakunasak saya namin.
Hello, with Evan. Hello, the long report on Committee Alu. Pahinga meeting plan sa pinabuman na kayo. Polalo, epakarinyak si Mr. Ramsin. Monday, yung siya ngayon, siya nakarangin kinakang lawasan. Monday, Norman Alaga. Tuesday, Elsa Joseph. Wednesday, Juan Fasto. Thursday, Leman Luari. Friday, Lilani Wele. Saturday, Cindy Abele. Kaya sa talim, Speaker Cherry, Aaron Sikram. On Eleanor Nakamine, Cruelani, Kathleen Krosner, Petros Jospa. Tol, Nikilono, Minister Talashi, Otani Alisha. Alu Friday, Ermina Malikem. Ipon mit forskja ge we back kulo single up na kayo marik lagi lagi sinyo. Kami nagi cleanse up landa wash ko ni kayo. Pinabubo lang next week. Ano ba pahingi cleanse up? Kulalu bad more. Kunogon kasyo yung pahingi. Monday populate ko fest kasyo angry ko fest. Tuesday Tonya President kasyo Mary Eric. Wednesday, Michigo Berlin, Kasho Rebecca Davey. Thursday, Kenya Thomas, Kasho Jacqueline Cuevas. Friday, Rochelle Raymond, Kasho Tuna Eden. Saturday, Shana Charlie, Kasho Lenore Joab. Kolalu Dalik, Sina Dio, Kasho Dalik, Oilani Biche, Marianne Cherry. Committee on Nakaiwa. Committee to Oris Salik, Anthony Shu, Bailey Jr. Hello, get a report like very well. Hello, I'm Shay. Dilip Nadash, Tower Shoot, into your campus school. Tower Shoot.
Below our shoe. In Yashagati, a fashion out south la Yalula Shang, we should the Dawi Posh in the Dawi Posh. I'm Nasak Saye. It was fast in the middle. The Damani spread singing, toxic God. La Evan we got, Tangale, all more things here, Spirit. We should own Ma, Toya. We be Sham like Basta, Bristol, Sham like all my nat yoki malutut lush na machine. To go on sungan ng straight Dawi Posh na Stuna. To go on sungan better than the broiler like Max Afial lush. Really broke. Cover the motion for sure. Pagsigil ka lang ng God at kan magaw siya buhat sa glaming is nagyaw sin.